کردستان لگل عردیگاریا خویا دولتمند لگل دیروکا خویا قدیم به نپنین خوشی دولتمند او قادا لیکولین و مراخیه. هر چقاس هن برماهین دیروکی هاتبن پاراستن و هایش گرینگیا وان هبنجی لگلک دورین دیروکی لیکولین برفره نهاتنه کرن و به یکیشی دولتمندیا چیروکن نپن بخواره چکریه. جگلک ولاتان آنجی جگلک باجاران مروف چونه جهین دیروکی لبل تن میماری و برماهی دیروکی دیتنه. سدما آواکرن وان بوی مراقک دلی سردیرانده. یک جوان باجار دولتمند و خود دیروک قدیم جی باجار وانیه. دو جهان دوان دا آخرت دا ایمان. د نافشیرین باجر د به گوتنه تی و گوتن باجار وانه اف باجار کو پشتا خدای جیای سربلند شارستانیان ربوی وارگه به خوازای خویا وکی بهشته و به بین خویا دیروکی باجار وانه به خوشکبونین 14 سالان به دریای خواه به دیر و برمایی خوین باوری جبجوداتر به دولتمندی خوین خوازای و هنری دیسا به کلهین خواه، به پیسیکا خواه و به دشت و زوزان خواه بردار باجار وانه یک جو باجار سرحدا باکر کردستانیه. اف باجار که به 1000 سالان روز لسر و هلته بلاوی کردستان دبه به همو دولتمندی خوین خوزایی و دیروکی دل و مجین سردیران ده جیه خواه خوشکبون خواه هری مزن ده آوا کرن. لوی ولات روژه هون بری خواه بدن کیا آلیه دولتمندی که خوزایی و دیروکی دردکه ول پیشبری و جبرد دیروکا خوی 1000 سالانده وارگهی جب دهان شارستانی و باجاری وارگریه هون دکارن لهر دورین و راستی شوپن وان کلین دیروکی بین. گله دیر نشانه باوری که لبروارن چیایان و نوالان دردکوین پیشیا و به نقشین خوین 1000 سالان و چاندا وان شارستانیان جمعه بده بیجن.
یک جوان ناسنامه که به چاند میماری و باوری خواه شوپ خوالوانه هشتره جی اربنینه. گند هفت دیرانا کوانه یک جوان دورانه ده ناف سیدون خود جید ده برماهین دیروکی دیرا اربنیان الویدره یا به ناو واراگاوانک ده ناسین لور وکه برماهی هری گرین دردکه و پیش بریمه. لگوری دانه این دیروکناسان اف دیر ده ناوبرا سالین 1300 و 1022 دان ده هاتی آوا کرن. ده دمین که نو هاتو بو چیکرنده وک پرسگه و دبستانه که پرورده یا باوریا ارمنیان ده هاته بکارالین. بگوتره کدن وک یک کشیشخانه که پیورده دید. کشیشخانه 10 کیلومتر جناوند باجر دوره. لقنطارا جیای وارک آکو ایرو وک جیای ارکت ناسین هاتیه چکرن. میماریا کو کشیشخانه به هاتیه چکرن تایبتین میماریا ارمنیان را دخل برچاوان. اف میراته کو جبو باوریا خریسیانان یک جنرخین پیروز دیدن ناوی خو جحف دیرین کو دقاده که ده جی تگرن وردگره. جبرویه که جبری ناوی واراگاوان که زیدتر به ناو هفت دیران تناسید اردراهانه. کشیشخانه که ده دمین خواه ین کون ده لی پیورین اولی دبستانک لوی دره دهاتن کرن دریه خواه هرتم وکری بو ایرو وکه برماهیه که دیروکی ده ناو بدنگیه که ده مایه. ده پیواجویا سدان سالان ده تخریباتن که لسر کشیشخانه پیک هاتن مخابن دوار دیتباری ده دیمنین کمرو عاجز دکن دخستنه هولین. لبله لگل تیوی پیکارین نینی اف برماهیا دیروکی جبو خواه ده مجیان ده زندی بگره لسر پیان ده سکنه. هون دخوازن امپچک لسر میماریا دیره بسکنن. دیر به پلانه که وکه کتک چار پیل هاتیه چکرن. لسر دریه تکتنه بنویسین که هاتنه هلپشاندن کتابه یک جیه تگره. کفشه اف نویس درباره کشیشخانه ده آگاهین گرین دیدن. لگوری چافکانیین ارمنیان ده داویا 3 سالا سیمین ده یک جپرچین چارمخا که حضرت عیسی پیوه دار وکریون جالی کشیش گاینه و هریس پیسمی و غانینه و دره لوه کشیشخانه بجی کرنه. ده چیکرنا دیران ده خوستاتیه که کوران آ دولمنت دی خویا کرن. جوودیان حیا دیواران او خوستاتی با آوائه کی زلال خود دندر. وینه و نویسین رومی ین که لسر دیوار هندر هاتن نقش کرن موتیف خاچان و کور و فرسکین رنگین این که لسر دیواران جه دگرن هم درباره باوری و همش درباره چاند ارمنیان ده دانه انگرین دیدن ما. کشیشخانه هفت دیران که ده عمر خوی سدان سالان در راستی گلک با بلات خوزایی هاتیه هر ریزه ده جدستی ممرواتی زرار دیتیه. تخریباتا هری مزنجی ده سردما جنوسید ارمنیان ده پیک هاتیه. پشتی که دولت عثمانی در سال 1915 ده به آرمانجا جنوسیدا ارمنیان باجار وانه داگرده که وکی گلک دولتمندی دن اف دیرجی دبه هدف ایریشن دولت عثمانیان ده انجام وان ایریشان دجی تخریبات که مزن لدیران پیکاتیه. نها امجی کشیشخانه هفت دیران بری خو بدن دیرا آرس و پری. جا اردیشا وانه دیرا آرس بپره یک جدیشانه لحف خاطنا خوزا و دیروکیه. دیرا که بلگه که دیروکیه هر چقاس به هلوشانه را رو مابجی به همو حیبتا خواه دیروکه دگهینه حتی روژا مه.
Li gor çavkaniyên Ermenan dêra Arzvaper di nîvê sed sala heftemîn de hatiye avakirin. Wateya navê dêrê firîna teyran dixe bîra mirov. Her wiha ji ber ku li nêzîkê dêrê gundê bi navê Salman Axa heye, ji aliyê şeniyên herêmê ve wekî dêra Selman Axa jî têvinavkirin. Li herêmê yek ji manastîrên herî hêja ye. Di çavkaniyan de tê gotin ku dêra Arzvaper an ji bo mîr mijej kînûnî hatiye çêkirin, an jî ji bo yekemîn yekiyayê Katolîskosê Erdîşî hatiye çêkirin. Di sala 1396 de 6 şagirtên dêrê hebûne. Dîsa heman çavkaniyan de tê gotin ku di serdema rahîbe Sereke Gararbet de ango di navbera salê 1409 û 1414 de hatiye nûkirin. Di nivîsên berê de wexta behsa dêrê tê kirin û wekî dêra bi heybet û bi îhtişam tê vegotin. Qubbeya dêrê di sed sala 19 de hilweşiya û paşê jî nehatiye nûkirin. Her wiha tê gotin ku di salên 1896 û 915 de êrişî dêrê hatiye kirin. Dêra qedîm piştî şerê cîhanê yekem hatiye dagirkirin û dîwarên li derdora dêrê û beşên bi dêrê ve girêdayî bi tevahî hilweşiyane. Di roja me de tenê beşeke dêrê li ser piyama ye. Mîmariya dêra Arzvaperê wekî pela nefelekê hatiye çêkirin. Plana dêrê wekî çar beşên bi hev ve ye. Di her goşeyekê de odeyeke ye. Deriyên her du odeyên rojavayê dêrê jî ji derve vedibin. Dêra kevnare di mîmariya dêra Ecbiyadzînê hatiye çêkirin. Dêra ku li ser pêpelûkan hatiye avakirin, 15 metre firehî û 8.5 metre jî dirêjahiya wê heye. Her çû qas qubbeya dêrê negihişti be roja me jî tê zanîn ku qubbeya wê heştgoşeyî ye û bi vê mîmariya xwe dişibe pîramîdekê jî. Wekî hin mîmariyên dilên Ermenan ku di wê serdemê de hatin avakirin, qubbeya dêra Arzvaperê de jî bi hin keviran koşeyên wê hatine qeymkirin. Navenda dêrê li aliyê rojhilatê dêrê cî digre. Li çarkoşeyên dêrê qûleyên bi dîwaran hatine qeymkirin hebûne û di cihên ku xwarinên xwe lê vedişartin, cihên xweparastinê û embarên genim hebûne di nava dêrê de. Li nêzîkê dêrê du xaçkarên ku di salên 1402 û 1404 de hatine avakirin hebûne. Ev xaçkar ji bo bîranîna keşa Zakeos hatine avakirin. Di sala 1449 de jî xaçxaneyeke din hatiye avakirin lê nediyare ku ji bo kê hatiye avakirin ev yekhanê. Li ser dêra Arzvaperê kemberên navendî hebûne û heta salên 1907 jî hebûna xwe parastine. Lêbelê di roja me de di nîvê kemberê de hin qul peyda bûne an jî bi zanebûn hatine qewartin. Li ser her deverên dîwarên dêra qedîm xaçene û di nava dêrê de jî kitabeyeke ye. Ji xwe di dêrê de ya herî balê dikişîne jî ew kitabe bi xwe ye. Ji ber ku kitabe aîdî şaristaniya Urartuyan e, lêbelê dîroka çêkirina dêrê jiya Urartuyan digihere. Nivîskar li bakurê rojhilatê dêrê di hundir de hatiye bicîkirin û nivîs ne dîke bi awayekî dirêjkirî hatiye bicîkirin.
Di kitabeya Urartuyan de navê kesên ku kitabe daye nivîsandin û ji bo kê bi çi armancê hatiye nivîsandin heye. Nivîsa balê dikşîne ser hêza Urartuyan ku di wê demê de li herêmê serdest bûne. Dêra Azvaperê wekî hin bermahiyên dilên li Kurdistanê ji devla ku were parastin û bibe cihê serdanê bêxwedî hatiye hiştin û roj bi roj hilweşiyaye. Tenê beşeke dêrê gîhaye rojame û wexta mirov li van bermahiyên dêrê dinêre mixabine hemû taybetmeniyên mîmariya wê xuya nakin. Gavilekî terikandî ji devla bermahiyeke xwedî çîrok û dîrokeke kevnare li pêşberî mirovan maye. Dêra Azvaper ne tenê bêxwedî maye, her wiha bi zanebûn hatiye talankirin jî. Hin mirovên ku dijminahiya çand û dîrokê kirine hatine di nava derê de li zêr û zîvan geriyane, carinan jî bi destê dewletê hatiye hilweşandin ku leşkeran hatine hin kevirên derê dizîne. Li herêmê tê gotin ku hin mirovên sivîl jî hatine û destdirêjiya kevirên derê kirine. Rasterast ji bo berjewendiyên takekesî an jî bi polîtîkayên dewletê yek ji dewlemendiyên Kurdistanê roj bi roj bûye kavil. Bajarê qedîm xwedîgelek mîmariyên dîrokî ye. Çawa ku bajarek bi taybetiyên xwe dewlemend dibe, ji ber heman sedemê bajar bi êrişên dagirker re rûbirû dibîne, ji bo parastina ji êrişan jî li bajarên qedîm kele hene. Li bajarê Wanê jî kelehên ku bi mîmariya xwe û çîrokên xwe balê dikşînin hene. Yek ji wan kelehên girîng keleha Abîkê ye.
Keleha ku li ber gola wanê li ser tahtekî hatiye avakirin, xweza û dîrokê bi heve dide şakirin. Gola süper, xweşik, wekî merşeke raxistî xuya dibe û dibin kelehê de dengên pêlên golê û bayê hênik mirov ber bi kelehê ve dikşînin. Keleha Amîkê ji aliyê û rartuyan ve berî zayînê di sala hevsedî de hatiye avakirin. Ji roja ku hatiye avakirin ve mazûvaniya di serdema û rartuyan de şaristaniyên Medan, Persan û şaristaniyên din jî herkiriye. Lê di serdema û rartuyan de ji bo bazirganiyê hatiye avakirin ev keleh. Keleh navçeyên Elcewaz, Erdîş û Xelatê bi hev vegirê dide. Bi vî awayî û rartuyan xwestine kelehê wekî navendeke bazirganiyê bikarbînin. Balkêşa ku û rartuyan ji dêvla rêya bejahiyê rêya deryayê bikar anîne di wê serdemê de. Ji kelehê ber bi bajarên derdorê ve rêwîtiyên deryayê hatiye kirin. Ku mirov berê xwe dide dîrokê baş tî dîtin ku şaristaniya û rartuyan tim li pê aştiyê bûne. Ji ber ku jiyana rojana a civakê ji xwe re esas girtine û tim di qadên ku civakê alaqedar dikin de pêşketine. Keleha Amîkê yek ji wan mînakên berbiçave. Desthilatdar çar perçeyên Kurdistanê hewl didin dîroka Kurdan ji bidî ve biguherînin û daxwazin dîroka Kurdan wekî ya xwe nîşan bidin. Yek ji wan şaristaniyan jî û rartûyî ne. Tirk di pirtûkê xwe yên dîrokê de û rartûyan wekî tirk didin nîşandan. Bi vê yekê regirê dayî mirov dikare xwedî lê derneketina berbahiyên Kurdan wekî polîtîkayeke desthilatan bidirxîne. Li gor dîroknasên Kurd di kelehê de kêlên goran ku ji Ermenan mane hene. Her wiha dîroknas dibêjin ji ber ku Keleha Amîkê navendeke bazirganiyê bûye, divê di hundirê kelehê de embar hebûna. Lêbelê ji ber ku piraniya Keleha Amîkê hilweşiya ye, di roja me de tu şopên embaran nayên dîtin. Her wiha ode û beşên dinên kelehê jî negîhane roja me. Ode û beşên dinên kelehê an hilweşiyane an jî dibin axê de mane. Ji bo hilkişîna kelehê ji aliyê gola wanê ve tüneleke bi derence heye. Destpêka tünelê gîhaye heta roja me lêbelê tenê çend perçeyên biçûkên tünelê mane. Berdewamiya tünelê hilweşiya ye. Bi taybetî jî derenceyên ku hildikşin kelehê hilweşiyane. Di hin deveran de tenê şopên derenceyên ji keviran tê xuya kirin. Keleha ku li ser zinarekî hatiye avakirin bi îhtimaleke mezin hem ji ber ciyê xwe hem jî ji ber pêşî li êrîşan bigirin bi awayekî tîkane hatiye avakirin. Ji ber vê yekê jî hilkişîna kelehê nehêsane. Di serdema Romayiyan de di sala 873 de keleh carekê hatiye nûkirin. Hin sûrên kelehê di wê serdemê de hatin avakirin. Lêbelê ji wê demê ve heta roja me di tu belgeyên dîrokê de nayê nivîsîn ku hatiye nûkirin an na. Rewşa kelehê ya roja me jî eşkere dike ku li ser ji bo Keleha Amîkê tu xebat nehatine kirin. Li derdora kelehê kaşên biçûk ku diyare bi destên mirovan hatine çêkirin hene. Ji ber ku piraniya van kaşan jî hilweşiyane ne sedema çêkirina wan ne jî pêwîra wana li vê kelehê tê zanîn. Yek ji sedemên hilweşandina kelehê helbet serdêrên wê yên nexêrxwazin. Ji ber ku tu parastina kelehê tune ye, gelek caran defînegeran berê xwe dane kelehê û ji ber lêkolînên defînegeran keleh hilweşiya ye. Li derdorê navendeke bazirganî ya serdemekê tenê ji çar dîwarên û dîsa sûrên xwe tê nasîn. Ji ber polîtîkayên qirêjên serdestan dîrok an tê guherandin an jî çavên xwe ji hilweşandina wê re digirin. Bermahiyên li Kurdistanê ger li welatekî din bûna dê ji bo parastina wan her tişt bihatiba kirin û dê hemûn nepênî û aliyên wanên nayên zanîn bihatibana zira kirin. Lê
سردستên Kurdan dixwazin bîra gelekî bilin ji bîr kirin û ji bo vê yekê jî çi ji destê wan tê dikin. Geleha Amîkê ku li gel hilweşandin û bêxwedîtiya xwe jî xwediyê heybêtekê ye. Li dî jî tinehesibandina dîroka xwe jî li pêş çavên mirovan e û hebûna xwe diparêze.